poštovani gledalci i slušalci programa radio televizije Unsko-Sanskog kantona. U večerašnjoj televizijskoj debati predstavljamo kandidate za načelnike općina Bosanska Krupa na predstojećim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Moji i vaši gosti večeras su gospodin Izet Sulejmanović, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Dobro večer. Gospodin Hajrudin Halilović, Stranka demokratske aktivnosti. Dobro večer. Gospodin Armin Halitović, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Dobro večer. I gospođa Dubravka Bratić, Stranka za bolju budućnost. I vama dobro večer. Evo na početku da ponovimo pravila. Na raspolaganju su vam 2 minute za uvodnu riječ, potom set od po 5 pitanja na koja se može odgovarati po minutu i po. Za repliku je moguće odvojiti 2 puta po 30 sekundi nakon svakog zatvorenog kruga pitanja i odgovora. Prvih 30 sekundi možete iskoristiti za repliku ili nadopunu svog izlaganja, a drugih 30 sekundi isključivo za repliku. Konačno svakom kandidatu je na kraju ostavljena dodatna minuta za završnu riječ. Evo, ukoliko je sve jasno, predlažem da krenemo. Dakle, prve 2 minute za gospodina Izeta Sulejmanovića, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Poštovani gledalci i slušalci radio televizije Unsko-Sanskog kantona, poštovani građani općine Bosanska Krupa, kolege i kolegice protukandidati za općinske načelnike, draga voditeljice i svi ostali zaposleni u radio televiziji Unsko-Sanskog kantona. Esselamu alaikum i dobro večer. Poseban salam šaljem porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Moje ime je Izet Sulejmanović, imam 38 godina, oženjen sam, otac 2 djece. Po zanimanju sam ljekar, zaposlen sam u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Bijankić u Bihaću. Trenutno sam na završnoj godini specijalizacije iz oblasti interne medicine u Sarajevu. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što sam kandidat najorganizovanije, najdržavotvornije i najmasovnije stranke Bošnjaka koja je okuplja u Bosni i Hercegovini tako van nje. Stranka demokratske akcije jeste sigurna i bila ostala stranka koja je uvijek na prvom mjestu preferirala državu i narod, a ne pojedinca. Moja vizija jeste da Bosansku Krupu oživi i da je stavi na mjesto koje joj pripada. Bosanska Krupa mora biti primjer ekonomskog razvoja na Unsko-Sanskom kantonu. Namjera moga tima i mene jeste oživljavanje malog i srednjeg poduzetništva, pokretanje proizvodnje od primarne do finalne oblasti, kako u šumarsko-prerađivačkoj industriji, tako i u metaloprerađivačkoj industriji. A s druge strane, kroz realna i na vrijeme isplaćene poticaje, poticanje razvoja sela i naše poljoprivrede. Šta još da kažem? Kada je u pitanju stranka demokratske akcije, možemo reći da je to jedina bošnjačka vodilja i da tu ulogu nećemo prepustiti nikome drugom, bez obzira na to kako se oni zvali i nazivali. Biću načelnik koji će biti dostupan svim građanima, bez obzira odakle ko dolazio, bez obzira na njegovo političko, vjersko ili neko drugo opredjeljenje. Hvala. Biću maksimalno transparentan i biću načelnik svih građana. Hvala. Gospodin Hajrudin Halilović, Stranka demokratske aktivnosti. Izvolite. Poštovani građani Unsko-Sanskog kantona, slušalci i gledalci televizije Unsko-Sanskog kantona i građani Bosanske Krupe, esselamu alaikum i dobro večer. Dolazim kao kandidat Stranke demokratske aktivnosti i Europske ekološke stranke za kandidata za načelnika opštine u Bosanskoj Krupi, kao kandidat za sve njene građane, bez obzira na političku partiju i bez obzira na vjeroispovijest. Dolazim kao kandidat koji čitavog svog života je vodio računa o životu i zdravlju građana i u nekom narednom periodu, dakle u predstojećem periodu, zadatak mi je da se bavim njihovom ekonomijom, našom privredom, načinom života, ljudskim standardima, ljudskim pravima i građanskim slobodama u opštini Bosanska Krupa. Naravno, većina današnjih načelnika, većina naših država ili kantona prenosi loš imidž, pravdajući svoje loše stanje, lošom ekonomskom situacijom u svijetu. Međutim, imamo i dobrih pokazatelja u drugim državama, Njemačka, Turska, gdje bez obzira na evropsko loše stanje, te države dobro postoje. Bosanska Krupa i ja, ako budem njen načelnik, vodit ću računa da budemo nešto što je iznimka, što je Njemačka u Evropi, to da bude Bosanska Krupa u Unsko-Sanskom kantonu. Ima puno oblasti za koje se mi moramo boriti da opstanu, neke da poboljšamo, a neke da pokrenemo iz mrtvog prostora. Mi imamo lošu industriju,
lošu poljoprivredu, lošu privredu i nastojat ćemo, i ja kao prvi čovjek buduće administracije nastojat ću da to popravim i da bosansku krupu vratim u sami vrh Unsko-Sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine. Hvala. 2 minute za gospodina Armina Halitovića, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izvolite. Hvala. Dragi slušalci, gledalci radio televizije Unsko-Sanskog kantona, drage moje sugrađanke i sugrađane općine Bosanska Krupa, ja iskreno želim sve da vas selamim, da vas pozdravim. I evo, ja nemam potrebu da se nešto posebno predstavljam. Sve Krupljanke i Krupljane mene znaju, ja sam čitav svoj život pravo u Bosanskoj Krupi, u najteže vrijeme sam bio u Bosanskoj Krupi, bio sam pripadnik armije, pripadnik 511. slavne brdske brigade i evo, nema razloga da kad sam bio tu, kad je bilo najteže, i danas sam sa svojim sugrađankama i sugrađanima i namjeravam da ostanem sa njima. Bio sam i ja u svom životnom vijeku dosta puta u iskušenju, da li da odem ili da ostanem, međutim, ja sam tu i evo, posljednje 4 godine sam vršio funkciju općinskog načelnika i želim da kažem da smo mi nastavili jedan kontinuitet u razvoju općine Bosanska Krupa i sigurno i to građani drago mi da prepoznaju da smo napravili jedan izuzetno dobar pomak. Ja sam prije 4 godine išao sa sloganom Pokrenimo Bosansku Krupu zajedno. Dosta toga iz toga programa je urađeno gotovo sve i danas i večeras predstavljam svoj izborni program koji zove Plan 4+4 i otprilike, dakle, kada sam preuzeo funkciju općinskog načelnika, ja sam tada rekao da od Bosanske Krupe želimo da napravimo grad u koji se dolazi, a ne kroz koji se prolazi. I moram da kažem da smo na opće zadovoljstvo ovaj slogan u velikoj mjeri ispunili i u narednom periodu ćemo sigurno raditi još više da Bosanska Krupa bude prepoznatljiva lokalna zajednica, da Bosanska Krupa bude zajednica koja je poznata i priznata po ambijentu za poslovno ulaganje, kakva je to i danas, i sigurno ću u ovome poslu neću žaliti ni sebe ni druge, ali da dođem do našeg cilja. I gospođa Dubravka Bratić, Stranka za bolju budućnost. Izvolite. Dobro večer svima općine Bosanska Krupa, kao i vama domaćinima ovdje na radio televiziji. Ja sam Dubravka Bratić, udata sam za Krupljanina i inače sam rodom iz Splita, stomatolog sam privatne prakse. Majka sam 2 djece i vjerujte, nikad nisam razmišljala o nekoj političkoj karijeri. Međutim, razočarana, iziritirana i šokirana stanjem u Krupi Bosanskoj i nekako u isto vrijeme u svoj tom mom razočarenju dobila sam i ponudu od Saveza za bolju budućnost, čiji sam ja član od njenog osnutka i ovaj prvi put da se mi pojavljujemo na lokalnim izborima. Dobila sam ponudu da se kandidiram za načelnika, odnosno načelnicu i jedina sam žena na Unsko-Sanskom kantonu koja se kandidira za tu funkciju. Često mi ljudi govore da sam hrabra, što sam prihvatila tu kandidaturu, međutim, mislim da to nema veze sa hrabrošću. Mislim da bi mi sve žene trebale razmišljati na isti način kao i ja i da bi trebale same pokrenuti inicijativu i više se aktivirati u političkom životu. Želim puno toga promijeniti u Krupi Bosanskoj, a prvenstveno odnos prema nama Krupljanima koji nismo u vlasti i milosti momentalne vlasti. Na čelu naše stranke je gospodin Fakrudin Radončić. Ja sam pripadnik hrvatskog naroda, kojeg praktički u Krupi možete nabrojati na prste, ima nas jedno 15-20, tako da, eto, s te strane, Savez za bolju budućnost pokazuje da je spreman mijenjati postojeće stanje, već samim tim što su mene kandidirali kao načelnicu i samim tim što ne pripadam većinskom narodu. Tako da, za sada bi to bilo. Hvala. Evo, nakon uvodnih izlaganja prelazimo na prvu oblast, privredni resursi općine. Ukoliko dobijete povjerenje birača, kako namjeravate, na uvodna izlaganja replike nema. Evo, sad ću biti nakon ovog prve oblasti. Dakle, ukoliko dobijete povjerenje birača, kako namjeravate osigurati bolji život, brže zapošljavanje i kako privući strane investicije? Gospođo Bratić, evo krenut ćemo od vas.
Pa s obzirom da je stanje u Krupi Bosanskoj u svim sektorima praktički katastrofalno i da momentalno imamo jednu poprilično samoljubljivu vlast koja se hvali na sve strane zadnje 4 godine, ja prvenstveno mislim da krenemo odatle, da uvedem jedan kulturan način odnosa prema svim građanima Krupe Bosanske, a ne samo miljenicima ili ljudima koji su na neki način skloni graditi ego našeg načelnika koji je momentalno sada Armina Halitovića i imati fair odnos prema svima. Mislim da Krupa Bosanska ima velike kapacitete što se tiče turizma, što se tiče poljoprivrede, što se tiče određenih industrija. Tu moramo dobro razmisliti koja je ta industrija, da mu priča se o nekakvoj industrijskoj zoni koja će se danas sutra otvoriti u neke sljedeće 4 godine i tako to. Međutim, koje industrije bi bile prihvatljive za nas, posebno u tom području koje se nalazi blizu Une. Mi moramo svakako nastojati da sačuvamo tu našu ljepoticu kao i ostalu i drugu rijeku, Pušnicu, jer na neki način Krupa je prekrasno mjesto i turistički može biti prvenstveno orijentirano, uz to možemo poljoprivredu razvijati. Imamo još metalurgije, drvnu industriju također, ali da se to ne svodi samo na izvoz sirovine, a ne gotovih proizvoda. Hvala. Gospodin Armin Halitović, Socijaldemokratska partija BiH. Pa evo, pogledajte, mi smo dakle u posljednje 4 godine zaista naporno i puno radili na stvaranju jednog dobrog, kvalitetnog ambijenta u općini Bosanska Krupa koji će poticati nova ulaganja. Dakle, otprilike smo 2009. godine već krenuli sa tim poslovima. Uredili smo prostorno-plansku dokumentaciju, dakle, investitorom danas možemo odrediti gdje mogu graditi, kako mogu graditi, pod kojim uslovima. Također smo na kraju 2009. godine smanjili komunalne takse privrednim subjektima općine Bosanska Krupa koje su do tada iznosile oko 380.000 maraka u budžetu, danas one iznose skoro duplo manje, negdje između 180 i 190.000 maraka. Donijeli smo niz odluka na općinskom vijeću koje tretiraju investicije, odluke o građevinskom zemljištu, o načinu gradnje i o svim drugim segmentima, beneficije koje smo dali privrednim subjektima na broj zaposlenih, na to da li je proizvodnja ili nije proizvodnja, kao i plaćanje u ratama. I evo, rezultat toga je poslovna zona Pilana, gdje to je prvi primjer takve saradnje na području Bosne i Hercegovine, gdje smo bivšu Šipunu koja je bila u stečaju zajedno sa još 8 privrednih subjekata sa područja općine, kantona iz inostranstva, zajedno smo otkupili imovinu i na tom području stvaramo jedan dobar i kvalitetan ambijent, dakle da bi u narednom periodu mogli govoriti o zapošljavanju. Hvala. Gospodin Hajrudin Halilović, Stranka demokratske aktivnosti. Moramo prvo odrediti šta su prioriteti općine Bosanska Krupa. Po onome što ona prirodno kao bazen i njihov resurs jeste, to su šumska proizvodnja, drvno-prerađivačka proizvodnja, dakle, zatim poljoprivreda, vodoprivreda i naravno moramo ustrojiti samu opštinsku administraciju. Kad odredimo prioritete, da naša šuma ne bude samo sječa šume, da naše šume budu izvozi samo onako golog dijela tijela i šumskog proizvodnje, da naša proizvodnja bude zaokružena od čitavog jednog segmenta, dakle od sječe do gotovog proizvoda, da kažemo da počnemo nešto proizvoditi u Bosanskoj Krupi, dakle moramo imati poljoprivredne proizvode, da ti poljoprivredni proizvodi budu konkurentni na evropskom tržištu, da ti proizvodi budu konkurentni i na Unsko-Sanskom kantonu, da poljoprivrednici mogu živjeti dakle, od svojih proizvoda i da administraciju podvedemo u taj sistem, znači da je dovedemo u taj sistem, da ona bude zapravo pravi uslužni centar za sve one koji ulažu u Bosansku Krupu, dakle da administracija bude efikasna, da njihovi proizvodi budu brzi, da ne bude skupa, da takse budu jeftinije nego u ostalim mjestima i da time budemo konkurenti svima onima koji ulažu u Unsko-Sanskom kantonu, da budemo dakle jedna najpovoljnija zona za ulaganje u Unsko-Sanskom kantonu. Hvala. I gospodin Izet Sulemanović, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Pa, kada su u pitanju prirodni resursi na teritoriju općine Bosanska Krupa,
Ja bih prije svega ovdje spomenuo, bez obzira na svu priču koju smo slušali, mi prije svega moramo izraditi studiju o kvalitetu i kapacitetima naših resursa na teritoriju općine Bosanska Krupa. S druge strane, moramo kroz te naučne studije, koje moraju biti naučne, znači opravdati isplativost takvih projekata, zatim provesti konkretne mjere, mislimo da znači prije svega konkretne mjere zaštite i obnove naših resursa s kojima raspolažemo. Kada je u pitanju zapošljavanja, ovdje ću se isto vratiti na takse, ne bi se složio sa aktualnim načelnikom. Mislim da su takse od 2008. godine porasle za nekoliko stotina procenata. To je jedan negativan trend u Bosanskoj Krupi. Te takse se moraju vratiti na njihovu visinu 2008. godine. S druge strane, moramo ubrzati i proceduru dobivanja administrativnih dozvola u općinskom organu. Ta dva akta sigurno će poboljšati atraktivnost opštine Bosanska Krupa kao jednog dobrog proizvodnog miljeja, odnosno ambijenta. Zatim, spomenut ćemo razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Općina mora biti partner, ne smije izlaziti iz svojih nadležnosti kada je u pitanju razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Bosanskoj Krupi. S druge strane, komunikacija mora biti sa Privrednom komorom Unsko-Sanskog kantona, koja je zapostavljena, podrška promovisanja naših poduzetnika i turističke zajednice na prepoznatljivim sajmima, kao što se rekao BIS i ZEPS. Hvala. Evo, imate sad priliku 30 sekundi, da li za repliku ili nadopunu, ko se prvi javlja? Evo, gospodin Haletoviću. Ja samo da kažem, dakle, tamo gdje sam stao danas na poslovnoj zoni Pilana, imamo 12 investitora, danas u ovome momentu u Bosanskoj Krupi imamo preko 15 milijuna investicija, što domaćih firmi, znači iz Krupe, kantona Bosne i Hercegovine, što firmi iz inostranstva i mi očekujemo naravno nova zapošljavanja. Dakle, ovih dana su bila puna usta raznoraznih kandidata o Pilani, međutim mi smo i danas imali jednu delegaciju Sijaka koja pravi novu halu od 6.000 kvadrata, zapošljava oko 180 novih radnih mjesta i mi očekujemo dakle do juna mjeseca da ti ljudi počnu raditi. Još neko? Gospodine Halilović. U Krupi mora se voditi računa još osim poljoprivrede, dakle industrijske zone, mora se voditi računa i o mašinsko-prerađivačkim kompleksima koje inače Bosanska Krupa je poznata i koja inače veliki procenat svog budžeta dobija na taj način. Dakle, moramo voditi računa da ne izgubimo postojeće resurse i da ih povećamo u onom obimu koliko je to danas moguće za Bosansku Krupu. Hvala. Gospodin Salomanović. Ja se ovdje ne bih složio, mi imamo jedan negativan trend kada su izbori u Bosni i Hercegovini u pitanju. Nekad 6 do 3 mjeseci prije izbora se krene u neke ofenzivne akcije radi se, stvaraju se industrijske zone, međutim postavlja se pitanje šta smo radili prethodne 3 godine. A prethodne 3 godine spavamo u zimski san, ja ne znam hoćemo znači svaki put pred izbore vršiti ovakve aktivnosti i na taj način dobivati na osnovu tih velikih obećanja dobivati izborne rezultate. Gospođo Bratić, imate vi potrebu za replikom? Bi dodala nešto. Puno se priča o toj poslovnoj zoni Pilane, ali to poprilično dosta abstraktno. I puno je tu nekakvih navodno investitora i nekakvih mogućih zapošljavanja i sve to tako, posebno sad pred same izbore. Tako da već smo se uvjerili Krupljani i ja i Krupljani da se tu malo momentalna vlast da voli malo dodat, nakititi, oduzesti, prikrpiti tako da mislim da ne možemo baš puno vjerovati u sve ove bajne obećanje. Hvala. Imamo potrebu i za drugim krugom replike. Gospodine Salomanović, izvolite. Kada je u pitanju bivši Šipa Duna, odnosno današnja industrijsko-poslovna zona Pilana, ja bih ovdje spomenuo da u suštini ovdje imamo jedan proces premještanja već postojećih lokacija, odnosno proizvodnih pogona na koji se nalaze na drugim mjestima na teritoriju općine Bosanska Krupa u područje poslovno-industrijske zone Pilana, tako da se na osnovu toga ne bi složio s tim da će tu doći nova proizvodna mjesta, nego samo premještanje lokacije već postojeće. Hvala. Gospodine Haletović. Pa eto, živi bilo pa vidjelo gospodine Sulejmanoviću, ja još samo želim da kažem dakle da je ovo ispredan budžet za 2008. i budžet za 2011. i 2012. godinu i da ću vam ja poslije emisije pokazati da su takse duplo manje smanjene. A što se tiče mašinske industrije, dakle mašinska industrija u Bosanskoj Krupi
odnosno metalna industrija, gospodin Halilović reče mašinska je u zamahu. U metalnoj industriji mi danas imamo blizu 300 zaposlenih radnika, evo ako Bog da nekih pola godine bit će još 180, a u narednih periodu i dosta više. Hvala. Gospodine Haliloviću. U radu bivše administracije, možemo već reći bivše administracije, najbolje će građani suditi po broju zaposlenih u ove 4 godine. Oni sami znaju koliko je bilo slobodnih radnih mjesta, koliko je to otvorenih novih preduzeća u Bosanskoj Krupi, kakva su to preduzeća, dakle gdje se to zapošljavalo u Bosanskoj Krupi. Što se tiče ove poslovne zone, to nema veze sa poslovnom zonom, to treba otvoreno reći građani Unsko-Sanskog kantona, da oni će to najbolje poznati nakon 4 godine, kao što im se obećavalo puno što je u prošlom mandatu, a reći ćemo da je to u stvari jedno preduzeće koje već je, a to je zapravo napravljeno parkiralište za 2 preduzeća koja postoje u Bosanskoj Krupi i njenoj okolini i napravljeno je odlagalište za betonske stubove. Gospođo Bratić, imate vi potrebu? Pa moram reći da u stvari najveće zapošljavanje u zadnje 4 godine se desilo u samom organu općine. Naš načelnik, momentalni, nadamo se bivši, najviše ljudi zaposlio u općini i to podobne ljude ili po rodbinskim ili vraćanjem određenih normalno usluga, jer u predizbornoj kampanji 5 stranki je bilo iza njega. Momentalno je jedna, sve ostale su ga napustili. Puno je obećao, a malo napravio, a najviše radio na svom igu. Hvala. Evo, mogućnosti za repliku barem u ovom krugu su iscrpljene, stoga prelazimo na drugu oblast. U kakvom je stanju budžet općine, potrošnja, kako osigurati njegovo bolje punjenje i gdje usmjeriti tu potrošnju? Gospodine Haliloviću, krenut ćemo od vas, dakle Stranka demokratske aktivnosti. Opština Bosanska Krupa je poznata da ima svoj budžet godišnji od 7,5 miliona maraka. Po pokazateljima još koji su meni dostupni iz administracije aktualnog načelnika, trenutno zaduženja opštine Bosanska Krupa se kreću do 15 miliona maraka. Dakle, za 4 godine aktualni načelnik opštine Bosanska Krupa imao 42 miliona maraka, 45 čak. Ja sam postavio svim građanima opštine Bosanska Krupa koliko su oni vidjeli, što bi rekao naš narod, hajra od toga, koliko su oni imali vidnih investicija u svojoj mjesnoj zajednici, koliko u svome gradu, šta je se promijenilo za 4 godine koje su jako velike, vremenski, i za 45 miliona maraka koliko je bio budžet za 4 godine. Dakle, treba napraviti sistem da se malo troši u onaj dio gdje se ne mora trošiti, da punjenje budžeta bude efikasno, da strane investicije preko ulaganja iz drugih projekata koje treba raditi sa stručnim ljudima i mladim ljudima, treba napraviti određene projekte i na taj način puniti budžete sa nivoa federacije, sa nivoa kantona, sa nivoa države i sa drugih država kao što su Njemačka, Turska i druge prijateljske države. Dakle, na taj način ćemo rasteretiti postojeći budžet i ono što imamo budžeta potrošiti na adekvatan način. Hvala. Gospodine Armino Halitoviću, izvolite vaš 50 sekundi. Otprilike, po mom dolazku na mjesto načelnika, u kraju 2008-2009. godine je obilježen jednom velikom recesijom, ekonomskom krizom. Međutim, mi smo tu odmah brzo djelovali, uveli smo mjere štednje, stabilizirali smo budžet, napravili smo jedan novi kvalitet u strukturu budžeta, došli smo do novih izvora sredstava koji su dotad bili nepoznati u budžetu. Osigurali smo da ta sredstva budu redovna i da ih možemo planirati iz godine u godinu i ono što je bitno je da ih možemo planirati u narednom periodu da su stabilna. Zatim smo popravili strukturu poreznih i neporeznih prihoda. 2008. godine neporeznih prihoda su činili samo 11% općinskog budžeta, 2012. čine čak 32%, a neporeznih prihoda su oni prihodi koji zavisi isključivo od rada radnika, od organa uprave, dakle tu smo napravili jedan iskorak. Sve ove godine poslujemo bez deficita i uspjeli smo budžet povećati za oko 40%, redovno finansiramo sve korisnike budžeta, redovno isplaćujemo plaće, obaveze prema dobavljačima i tako dalje. Apsolutno je neistina da je budžet zadužen, dakle mi smo uredni i redovni. Kada su me pitali otprilike kakav je ovaj budžet, ja sam rekao da je ovo sve prisutan budžet, on ima karaktere socijalnog, društvenog, a naročito razvojnog što smo mi pokazali dakle, u posljednjih 12 mjeseci da su velike investicije u Bosanskoj Krupi rezultat onoga svega što smo radili u protekle 3 godine. Hvala. Gospođa Dubravka Bratić, Savez za bolju budućnost. Pa mislim da budžet
općine Bosanska Krupa se može puniti otvaranje novih radnih mjesta, prvenstveno. A kao drugo, mislim da se treba prema njemu odnositi domaćinski. Dakle, što možemo napraviti, što ne možemo. Najlakše je dizati kredite i vraćati poslije generacijama i generacijama, znamo svi mi kako je živjeti na kredit. Tako da mislim da se treba, a što se tiče stranih investitora, ja vam baš nisam veliki ljubitelj stranih investicija, zato što mislim da stranci ipak traže jeftinu radnu snagu i izrabljuju naš narod na način na koji mislim nismo zaslužili. Nama to dobro dođe, ali mislim da se moramo više okrenuti sami sebi. A onda usput da ti stranci hoće doći kod nas, a ne da ih mi molimo da dođu kod nas i da radimo za mali novac, da nas izrabljuju, jer to je kapitalizam. Nema više kolonijalizma, sad je novi tip kapitalizma, odlazi se u nerazvijene zemlje, koristi se jeftina radna snaga, ne plaćaju se jer oni sigurno u svojim zemljama ne bi mogli na isti način plaćati radnike kao što plaćaju u Bosni, Hrvatskoj i ostalim dijelovima našeg Balkana. Tako da mislim da treba malo racionalnije, da ne moramo biti pokrovitelji svega i svačega, da moramo malo razmisliti šta možemo, šta ne možemo, da moramo završiti stvari koje smo počeli, a ne čekati sljedeće 4 godine da ih završimo i mislim da se u 4 godine može puno napraviti, puno korektnije, poštenije i pristojnije. I 90 sekundi za Stranku demokratske akcije. Gospodin Srbanović, izvolite. Budžet kao financijski akt kojim se planiraju prihodi i rashodi mora biti realan i ostvariv i ne smije doći u pitanje interesi zajednice. Mi smo u stanju ekonomske krize i tačnije recesije. On je 2008. bio razvojni i sad će ako Boga biti stabilizirajući, a naravno znači, u daljnjim godinama ako Boga mandata on će biti i razvojni. Pa zbog toga znači, treba napraviti sljedeće. Stabilizirati stanje u općini Bosanska Krupa, javno i transparentno raditi. Voditi više računa o našim poljoprivrednicima i privrednicima koji pune budžet. I oni također moraju biti uključeni kroz stvarne javne rasprave u budžetu i da budu uključeni u njihovo donošenje, jer ga oni pune pa će se zalagati za promjenu metodologije i izrade budžeta, što će definirati izvor prihoda i njihov realni iznos, a nakon toga korespondirati sa potencijalnim i očekivanim rashodima. Kreditna zaduženja, ona dolaze samo u obzir ako imamo plan kako je otplatiti. Kada vidimo da imamo prihod, zbog toga će spriječiti daljnje zaduživanje općine bez prethodnog sagledavanja postojećeg stanja. Ono je tako u kakvom smo, spominju se više milijunski dugovi, ja to ne mogu potvrditi, ali u svakom slučaju znači, moramo biti realni i znati šta dalje da radimo. Uvešću kontrolu namjenskog trošenja odobrenih sredstava za poziciju kapitalnih grantova, uskladit ću se sa zakonom budžetske stavke koje se odnose na planiranje izvora finansiranja budžetskog deficita, uspostaviti nadzor nad funkcionisanjem postojećeg sistema internih kontrola i na taj način spriječiti financijske anomalije. Hvala. Evo, otvoramo prvi krug replike. Ili ima neko zainteresiran? Izvolite, gospodine Hoviković. Pa evo, kad smo već kod budžeta, dakle, mi smo u 2010. godini imali reviziju budžeta koju je izvršila federalna agencija i mi smo dobili pozitivno mišljenje. Taj stav i mišljenje agencije je bilo na općinskom vijeću, koji je jednoglasno bez rasprave usvojen. Ono što želim da kažem da su mi sa 30.6. imali izvršenje budžeta 49,89%, dakle gotovo 100% za pola godine, a evo sa 31.8. 67,31%, što je više od planiranog. Dakle, imamo jednu dobru, stabilnu, relaksirajuću situaciju i možemo se ponašati. Gospodine Haliloviću. Budžet se mora zasnivati na realnom trošenju i realnom punjenju. Ne postoji uopšte mogućnost ekonomskog opravdanja ili da kažemo da postoji nekakva stabilna služba ili stabilna opština u kojoj je veći rashod nego što su prihodi. Prema tome moramo voditi računa, uvesti dobru kontrolu nad svim stavkama koje nose veliku potrošnju u opštinskoj administraciji. Hvala. Još neko? Gospođo Bratić, izvolite. S obzirom da je gospodin Armin Halitović malo prije rekao da je preuzeo općinu u doba recesije, a ja se sjećam kad je preuzeo općinu i na jednom od prvih vijeća prva točka dnevnog reda ili druga, treća nije važno i jednoglasno je donesena da se njemu i njegovim savjetnicima digne plaća za 50%. Ne znam koliko je to oblik štednje i početak starta preuzimanja vođenja općine. Hvala. Ili imate vi potrebu recite?
Ja bih još samo tu nadopunio, ja mislim da je u toku početka mandata aktualnog načelnika došlo do ostvarivanja GAP1 projekta, pod kojim se podrazumijela informatizacija cijelog opštinskog sistema, gdje je dokazano znači, da svaka opština koja je potpisala GAP projekat otprilike povećala budžet otprilike od 14 do 17%. Hvala. Drugi krug replike, gospodine Halilović, izvolite. Postojeća opštinska administracija u prvoj godini svojeg postojanja imala je na budžetu 1.300.000 maraka, dakle, od prošle administracije, što uz ovo zaduženje novo predstavlja veliko trošenje postojeće administracije i moramo reći da mi u opštini Bosanskoj Krupi ne prepoznajemo ništa od toga gdje se to potrošilo. Izgleda da je to bilo više folklora nego posla. Hvala. Još neko? Izvolite, gospodine Halilović. Pa evo, interesantno je da 3 ljekara sa mnom rastaju u budžetu koji sam diplomirani ekonomista i ja se nikad ne bi usudio ući u raspravu sa njihovom profesijom, ali nažalost ovdje je iznešeno puno neistina. Ja sam spreman sutra, dakle, sve jednom građanu općine Bosanska Krupa, sve jednom zainteresovanom da dođe u općinu Bosanska Krupa, da im stavimo papire na stol, nek dovedu stručnjaka kojeg hoće, pa nek nađu ta silna zaduženja. Ja tvrdim da smo mi i sa 6 mjeseci poslovali sa suficitom i da tako poslujemo danas i da imamo stabilan budžet. Ja moram reći, to što smo mi ljekari, ja stomatolog, kolega kirurg i drugi kolega internista, ne znači da smo glupi. I ne moramo biti ekonomisti, mi svi ekonomiziramo u svojim familijama. Prema tome, nemojte nas na neki način smatrati nekompetentnim da bismo bili u mogućnosti da analiziramo rad trenutačnog načina. Hvala. Ni vi, ni ostali. Repliki, gospodin Silovanović, jedino ako ima potrebu. Komunalna infrastruktura, putne komunikacije, vodosnabdijevanje, elektromreža, telefon, cijene komunalnih usluga. Gospodin Armin Halitović, Socijaldemokratska partija. Pa evo, gledajte, komunalna infrastruktura je vrlo bitna za razvoj jedne lokalne zajednice i naravno mi smo tu općina Bosanska Krupa i prepoznali i tako smo se ponašali. Općina Bosanska Krupa je, kad sam ja došao na mjesto načelnika, bila općina sa najvećim kapacitetom pitke vode, a imali smo najmanju pokrivenost stanovništva. Mi smo se ufatili s tim problemom u Koštovcu, radili smo 2 vodovoda, odnosno još uvijek radimo, sjeverni i južni, odnosno Pištol, Njezerski, Mahmut, Celovi, drugi za potrebnu meču, radili smo 40 km primarnog voda, 7 rezervar, 6 pumpnih stanica, u ta 2 projekta je uloženo 6 miliona maraka u narednom periodu. U planu je da završimo vodovod Vrletnicu i vodovod Zalin Potkrš i svakako ćemo staviti akcent na to. Također, želim da kažem da je u putnu infrastrukturu uloženo oko 3.250.000 maraka, prilikom čega se radila kompletna rekonstrukcija i podzemnih instalacija, a u narednom periodu smo osigurali putem projekta IFAD oko 3 miliona maraka za ruralne područja u općini Bosanska Krupa. Radili smo puno, dakle, i mostova, radili smo most Bosanskoj otoci, radili smo most u Halkićima, radili smo Pazadžik, ušli smo u jedan projekat Zeleni otoci gdje ćemo uraditi još mostova, dakle to je projekat prekogranične saradnje sa gradom Zadrom u Republici Hrvatskoj, parkove, šatelista, šehijska spomen obilježje Bosanskoj Krupi, otoci, Šujnovac, nekadašnje izletište je bilo zaboravljeno, danas je ono izuzetno posjećeno, Dobrović, Male Ade, Gradski kej, veliki park, kod općine, park u otoci. Biće prilike evo za nadopun, gospođa Dubravka Vratić. Pa što se tiče komunalne naknade i infrastrukture i stanice ESTA i tako, pa Krupa Bosanska miče se to, samo ne tom brzinom i tom ažurnošću kojom bi trebalo. I ne završava se, puno se toga ostavi na pola, puno se toga očekuje za drugi mandat, tako da, a što se tiče same vodoopskrbe, ja znam da je veliki gubitak na području općine Bosanska Krupa, da negdje 70% vode mi plaćamo koja se izgubi od dobavljača do potrošača. Tako da i koliko znam, ja mislim da plaćamo jednu od najskupljih komunalnih usluga na području Unsko-Sanskog kantona. Odnosno, imate vi još 40 sekundi? Puno se toga još mora učiniti. Evo, momentalno ja mogu spomenuti, možda je to taj most u Krupi koji se svako malo popločava i koji je stvarno u žalostnom stanju. Jer to djeluje kao da se on poploča od nekih komadića viška drveta iz nekakve drvne industrije. To je stvarno tragično.
Imate još 20 sekundi, želite nešto reći. Tako da ja sam vam tip koji mislim da kad nešto radite ili napravite kako treba ili nemojte se ni hvatati tog posla. Dakle, glupo je to bacanje prašina u oči. Eto, uredili smo ovo, uredili smo ono, napravili smo most. To je tako naporno, ja sam nedavno sandale razbila prelazeći preko Drvenog mosta. Malo napravljeno od malih komadića drveta i to kad se počelo nije bilo u stanju napraviti vrijeme. Ispravno, gospodin Izet Sulejmanović, Stranka Demokracija. Pa, kada je pitanju vodosnabdijevanje i izgradnja ovog famoznog vodovoda, znači Ljusne Pištalne, Jezerske Mahmiće, izgrađena je, znači istina je da je izgrađena primarna mreža i ja u svakom slučaju pozdravljam ovakav projekat. Međutim, istina je i to znači da ta primarna mreža nije završena do kraja. Mi smo se kreditno zadužili, svjestan sam i toga da se moramo kreditno zadužiti, međutim nama tek predstoji dug i skup posao, a to je znači formiranje sekundarne mreže kada je u pitanju vodovod o kojem govorim. S druge strane, ja bih ovdje spomenuo i deponije koje se nalaze u blizini, odnosno na teritoriji općine Bosanska Krupa i u njenoj blizini. Prvo bih spomenuo deponiju koja se nalazi u području Vlaškog Dola, koja je na politički način dovedena, znači na mjesto koje je sada i to u stvari predstavlja čudovište iznad Bosanske Krupe. Ja više ne pijem vodu, znači sa lijeve strane obale Une. A s druge strane, ja mislim, to će naš aktualni načelnik potvrditi ili neće potvrditi, da je i on bio potpisnik ove akcije da se lokacija nove kantonalne deponije postavi u područje Drenovog Tijesna. A ona, ako bude u Drenovom Tijesnu, svi građani Bosanske Krupe znaju da ćemo zagrijati, znači, naše elementarne izvore, a to je Vrelo Krušce i Vrelo. Hvala. I gospodin Hajrudin Halilović. Bosanska Krupa raspolaže sa najvećim kapacitetima vode i pije najlošiji kvalitet vode u Unsko-Sanskom kantonu. Sa svih strana na prilazima Bosanske Krupe imate odlagališta smeća, a samo izvorište koje danas koristi Bosanska Krupa i građani Bosanske Krupe nalazi se nešto niže od samog kolektora kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi. Dakle, o vodi u Bosanskoj Krupi bi se moglo raspravljati iz dva aspekta. To je prvo njena skupoća koja je najveća, najskuplja u Unsko-Sanskom kantonu. S druge strane, kvalitet vode koju Krupljani piju. I naravno, izgradnja ovog vodovoda koji se često spominje jeste u stvari pokazatelj da aktualni načelnik koji kaže da je ekonomista zapravo i ne pokazuje ekonomske pokazatelje. Naime, zaduženje opštine Bosanska Krupa zbog istog tog vodovoda sa jedne strane, te priključak vode za građane Jezerskog, Pištalne i Mahmić sela od 1200 maraka, koje je skuplje nego za priključak na vodovodnu mrežu građana u centru grada ili na Radiću i na drugim mjestima, je pokazatelj neravnopravnog i nejednakog posmatranja građana u jednoj te istoj opštini. S druge strane, što se tiče puteva na području opštine Bosanska Krupa, poznato je da se samo pred izbore, 15 ili 20 dana ili 2 ili 3 mjeseca, pogrebe 3 ili 4 cm površine asfalta i stavi se neki novi asfalt koji ne zadovoljava ni kvalitetu ni debljini postojećeg asfalta. Evo idemo na prvi krug replike. Ili ima neko zainteresiran? Možete jedno i drugo. Evo ja želim da kažem, dakle, što se tiče komunalne infrastrukture, da ćemo i u narednom periodu sigurno još više i upornije nastojati da riješimo te probleme. Evo ja večeras odmah posle emisije putujem u Budimpeštu gdje treba da odem da preuzmem feasibility studiju za toplanu u Bosanskoj Krupi i naravno očekujemo u narednom periodu realizaciju toga projekta. To je jedan izuzetno kvalitetan i bitan projekat, zatim rješavanje kanalizacije na području kompletne općine Bosanska Krupa, rješavanje. Već smo u ovom mandatu radili 4 faze, radimo 5. fazu potoka kalendar i do kraja u sljedećem mandatu ćemo taj kompletan problem i završiti. Gospodine Haliloviću. Postoji uvijek određen broj političara koji u predizbornoj kampanji obećavaju aerodrome, putovanja, donošenje novih investicija, a kad se perete njihov krajnji mandat, nakon 4 godine vidite da je samo stalost u stvari samo obećanja. Evo i ovo sad što je aktualni načelnik obećao, naravno to će samo biti jedno u nizu možda zadnjih putovanja na Unsko-Sanskom kantonu.
Hvala. Ili ima još neku potrebu za replikom u ovom prvom krugu? Gospodin Sulejmanović? Može. U prvih 30 sekundi možete iskoristiti ili za dopunu ili za repliku, a drugih 30 isključivo za repliku. Htio sam da kažem, znači da moramo završiti i putnu infrastrukturu na cijeloj općini, posebno znači put za Rapuš i Zelenje, što su stvari naši prioriteti, odnosno Dubovik, a zatim i puteve na području Badića, Ostrnice, Mahnića i Jezerskog, te izgraditi prostorije mjesne zajednice na Badiću, Ostrnicu i Mahnićima. I da kažem, mi imamo i u samom centru grada neasfaltiranu žitarnicu, a i put od Donjih do Gornjih Bužinkića. Mislim da je sramota za bosansku grupu da nema asfaltirane puteve u svom gradskom i prigradskom dijelu. Gospođo Bratić, imate vi potrebu u ovom prvom krugu za dopunu ili repliku? Ne. Nemate. Drugi krug, da li se neko javlja, gospodine Haliloviću? Ako budem izabran za načelnika opštine Bosanska Krupa, naravno stojeću da priključci vode u postojećim, dakle, na teritoriji, znači, opštine Bosanska Krupa budu svi isto tretirani. Dakle, u gradskom dijelu, prigradskom i svim seoskim sredinama priključak na vodu mora biti i na sve druge, znači na vodu mora biti isti, tako da budu građani ravnopravni, jer oni učestvuju sa svojim novcima, sa PDV-om, učestvuju jednako kako oni u gradskom dijelu, tako i oni u seoskim domaćinstvima. Hvala. Još neko u ovom drugom krugu, gospodin Sulejmanović. Ovdje, znači, samo spomenuo, znači, još odvoz smeća na teritoriji općine Bosanska Krupa. Kao s pitanju sela, znači, mi imamo, znači, kamione koji odvoze smeće koji idu samo, znači, centralnim cestama, a oni, znači, zaseoci koji su udaljeni po 300 metara, moraju dovlačiti, znači, smeće upravo na tu glavnu cestu, a, znači, redovno plaćaju komunalne usluge. I s druge strane, napokon se u Bosanskoj Krupi mora smeće u samoj gradskoj zoni odvoditi u toku noćnih sati i normalno tim radnicima platiti taj noćni rad. Izvolite, gospodine. Ja sam da kažem, znači depon gdje se sada nalazi na Vaškom dolu je postavljeno u vrijeme bivšeg načelnika Hamdije Grožića. Ja nisam potpisnik ovoga što je gospodin Sulejmanović rekao. Općina Bosanska Krupa pije najkvalitetniju vodu na području kantona. Građani općine Bosanska Krupa odlično znaju da smo mi sve ove 4 godine radili u putnoj infrastrukturi. Meni je drago da večeras optužbe koje se odnose na račun moj i na račun administracije se mogu egzaktno dokazati, dakle, da to nije neka priča koja se ne može dokazati, dakle, sve papirima možemo dokazati ono što smo govorili da je istina, odnosno što su moji protiv kandidati govorili da nije istina. Gospođo Bratić, imate li potrebu? Ili da zatvorimo ovaj drugi krug? Imam potrebu. Nije istina da mi nismo rekli da nije istina. Samo mi ne vidimo to tim očima. Ne znam kojim očima gospodin Arne Halitović gleda vjerovatno nekim svojim ružičastim, kroz svoje neke ružičaste naočale. Jer mi živimo u Krupi, radimo u Krupi, mi vidimo da se to toliko ne miče kao što on to priča. Prema tome malo smo zbunjeni. Jesmo li mi isto čaši? Hvala. Četvrta oblast, kakav je odnos prema mladima i ženama? Šta učiniti da vaša općina bude poželjnija za življenje, posebno mladima? Gospođo Bratić, izvolite. Ja kao prvo moram protestirati zato što ste stavili žene i mlade u istu kategoriju. Ne znam zašto. Mi smo radili te mlade možda zato. Izvodimo ih na put. Što se tiče mladih, imaju oni neka udruženja, sportske klubove i tako. Sve je to poprilično se bazira na aktivnosti roditelja. Moj sin trenira nogomet u jednom od tih klubova nogometnih. Uvijek mi moramo obezbijediti vožnju, uvijek mi moramo platiti par puta čak i suce i tako. Ne znam, znam da ta sportska društva primaju neke, ali očito to nije dobro raspoređeno ili neki dobivaju više, neki manje. Mislim da su žene su po meni slabo aktivne, ali mislim da su većim dijelom one krive nego momentalna politička situacija. Da li je to stvar konzervativnije sredine ili nešto, premda nisam dobila dojam da jesu. Jednostavno, kao da ih taj dio ne zanima. Evo ja sam rekla da mene nije zanimalo, ali dobro, ja sam u drugoj profesiji, vjerovatno da sam neki društveni fakultet završila, možda bi. Tako da, objektivno pravi razlog zašto žena nema, nekako se njihovi muževi više aktiviraju pa se onda oni brinu za svoje žene. Tako da, eto, a što se tiče mladi nekako, tu su više aktivirani oni koji su podobni.
momentalnu vlast. Evo, momentalno sad, na primjer, dijele Evo, bit će prilike i za nadopunu u crvenim majicama. Gospodin Izet Sulejmanović, Stranka demokratske akcije, izvolite. Pa kad su u pitanju mladi, imam 38 godina i još uvijek se smatram mladim čovjekom, pa tako da mi je ta problematika još uvijek bliska, nekom ne zamjeri drugi. Mladi kao naše najveće bogatstvo i snaga i njihovi problemi trebaju da budu riješeni, znači, kao prioritetni. Treba implementirati, znači, zakon o mladima u punom obimu. Kao načelnik općine zalagat ću se i dati svoj maksimum da prostorije starog matičnog ureda uz dodatnu adaptaciju budu prostorije mladih. Da komisija za mlade radi u tim prostorijama u punom kapacitetu, a njihovu strategiju shvatit ću kao svoju obavezu. Da etapno realiziram jer sam im najbliži ovoj populaciji. Hoću da kažem, ovdje, znači, komisija za mlade postoji sad, međutim, ona nema te svoje funkcije, znači ona postoji samo na papiru. Kada su u pitanju žene, ja mislim da je Stranka demokratske akcije pokazala u stvari upravo na ovim izborima da kada je njena vijećnička lista u pitanju, da ima 9 žena na svojoj listi i na taj način u stvari daje pravi primjer kako žena treba da se tretira u našem društvu. Hvala. Gospodin Hajrudin Halilović, izvolite. Mlade u Bosanskoj Krupi i inače u Bosni i Hercegovini treba inkorporirati u proizvodne snage. Oni su vrlo pametni i inteligentni. Njih treba iskoristiti u izgradnju određenih projekata preko kojih će se dobiti određena sredstva kako bi se punio budžet i za opštinu i za same mlade. Jedna stvar. Druga stvar, treba im obezbijediti određene prostore i jedan prostor koji se vukao već od prošlog mandata, to je izgradnje jedne sportske multifaktorijalne jedne sportske dvorane gdje bi se u isto vrijeme moglo igrati fudbal, košarka, odbojka i naravno zabavljati se mladi. Dakle, u Bosanskoj Krupi to nema i ako bude njihov načelnik, naravno nastojat ću da imaju taj prostor. Kako ja mislim o samim mladima jeste da sam imenovao lično na moj zahtjev najmlađeg ministra u Unsko-Sanskom kantonu, gospodina Amira Džajića, za ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a koji je pokazao da ima i kapacitet i znanje više nego oni koji su 2 ili 3 puta stariji od njega. Tako da samim tim što sam pokazao da Bosanska Krupa ima pametne mlade i treba iskoristiti njihove kapacitete, ja na njih naravno računam kao na ozbiljne partnere u budućoj vlasti i u punjenju budžeta. Hvala. I gospodin Admir Haletović. Pa evo, u mome mandatu mladi su po prvi put imali priliku da ravnopravno utječu na sve odluke bitne za njih. Naime, mi smo pokrenuli izradu strategije za mlade koja treba da uskoro da se završi. U tom strategijom će biti regulisan, dakle, sve te potrebe mladih. Stvorili smo partnerske odnose mladih i općine kroz saradnju sa udruženjima mladih i ostalim udruženjima koja okupljaju mlade. Obezbijedili smo korištenje općinske prostorija za mlade bez naknade. Svake godine primamo volontere i pripravnike. Ove godine 30 pripravnika odnosno volontera smo primili u općinu Bosansku Krupu. Sufinansirali smo srednjoškolce sa 30%, dakle sve đake, srednjoškolce, putnike, finansirali smo sa 30%, one bez jednog roditelja sa 50%, one bez oba dva roditelja sufinansiranje je bilo 100%, također smo nabavili za udžbenike za socijalno ugrožene đake. Ove godine smo podijelili 46 kompleta, stvaramo revolving fond koji ćemo u narednom periodu i proširivati, a da dobra saradnja je prepoznata kroz nagradu koja je općina Bosanska Krupa dobila nedavno u Sarajevo. To je inovativni primjer saradnje nevladnih organizacija i lokalne vlasti. Također ćemo podržavati sva udruženja koja okupljaju mlade, zatim ćemo u narednom periodu animirati mlade da sami prave svoje programe kojima će aplicirati općina Bosanska Krupa drugim nivoima vlasti koje će općina Bosanska Krupa sufinansirati, na taj način obezbijediti sredstva za njihove aktivnosti. 30 sekundi za repliku, eventualno dopunu. Izvolite, gospodine Haliloviću. Mladi u Bosanskoj Krupi, ako bude njihov načelnik, neće imati obavezu da bi došli na prvi staž pripravnički takozvani da potpišu za moju ili bilo koju stranku. Druga stvar, neće nositi zastave, neće nositi ambleme, neće nositi cijeće. Dakle, njihov zadatak jeste da nose svoju pamet i da odlučuju sa poslom, dakle, za koji su oni zaduženi. S druge strane, bi bilo najpametnije da se organizuju određene skupine mladih, pa poljoprivrednici da daju savjetodavne poslove poljoprivrednicima, ekonomisti ekonomskom dijelu, pravnici da daju pravne usluge,
pravne usluge građanima, a što bi ujedno pomoglo i svim građanima koji traže određene usluge. Još neko? Gospodin Sulemanović. Ja bih samo postavio pitanje, znači kada su pitanju mladi, je li dovoljno 5000 maraka izdvojiti iz godišnjeg budžeta, znači za problema mladi, mislim da je to nedovoljno, da je to u stvari nije vrijedno ni pomena, a s druge strane kada je u pitanju ova komisija za mlade, ja znam da je ta komisija formirana i da smo mi preuzeli obaveze znači od strane federalnog nivoa, federalne vlade, a nije, znači komisija je bila samo na papiru, a i do sada znači nisu riješene prostorije za mlade. Još neko? Gospođo Bratić, izvolite. S obzirom da imam priliku i pričati sa mladima i često puta čujem da i većina mladih se nada ići vani, visoko obrazovanih i vrlo mali postotak mladih razmišlja o tome da ostane u Bosanskoj Krupi. Kad je to tako sve idealno u Bosanskoj Krupi i kad su mladi u tako dobroj suradnji sa općinom, onda ne vidim razloga zašto bi oni trebali ići dalje. Normalno da nema šanse da se zaposle, volonterski staž se dobije, ali često puta se koristi na način da se neki dopisi nose momentalno. Evo sad imamo priliku. Još neko u ovom drugu? Izvolite, gospodine Vojtoviću. Dakle, u narednom mandatu ću formirati savjet za mlade pri kabinetu općinskog načelnika. Mi smo juče potpisali jedan sporazum u kojem ulazimo u projekat Omladinske banke koji je namijenjen za mlade. Također imam jasno pripremljen plan zapošljavanja mladih kroz javne radove, kroz sufinansiranje zapošljavanja volontera i pripravnika, sufinansiranje zapošljavanja u proizvodnji prekvalifikacija, te naravno za žene sufinansiranje nezaposlenih ženskih osoba. Hvala. Drugi krug, isključivo replika. Gospodine Halilović, izvolite. Interesantno da aktualni načelnik je ili imao juče sastanak, ili ima danas putovanje, ili ima već od juče nekakav plan, a imao je 4 godine na raspolaganju. Interesantno da za 4 godine čovjek nije iskoristio ni jedan mehanizam, ni za mlade, ni za poljoprivrednike, ni za administraciju, ni za nove investicije i objašnjava da je on ekonomista. Ja mogu vam reći da to postavlja se jasno pitanje kakav je ekonomista koji nakon 4 godine napustili su ga 5 stranaka koji su ga podržavali u prošlom mandatu. Hvala. Još neko? Reći ipak tu rečenicu koju sam već 2-3 puta počela. S obzirom da sam sinoć malo krstarila po internetu i gledala slike, pa sam prepoznala ovako popriličan broj mladih u crvenim majicama sa kesicama kafe na kojima piše određeni slogan. Ako je to aktivnost mladih, onda svaka čast. Hvala. Još neko? Imam ja da kažem, dakle, ovo što gospodin Halilović govori, mi imamo službu koja daje pravnu pomoć, tako da nema potrebe da mlade sa tim zamjeramo. Imamo službenika za pravnu pomoć građanima, a čudi me da je gospodin Halilović već u dva navrata kazao da će on biti njihov načelnik misleći na građane općine Bosanska Krupa i mislim da je taj način u stvari pokazao i dokazao da je to za njega nešto privremeno i da nema ozbiljnu namjeru dakle, da živi sa građanima Bosanske Krupe. Hvala. Gospodin Sulemanović, imate vi potrebu? Peta oblast, odnos prema sportu i kulturi. Kako stimulisati organizacije, udruženja i klubove iz oblasti kulture i sporta da postižu više u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu? Gospodin Sulemanović, evo krenut ćemo od vas. Evo ja ću krenuti od jedne teze, a to je da je grant za sport u 2008. godini iznosio 160.000 konvertibilnih maraka iz okvira znači, općinskog budžeta. Nisu nisu to neka sredstva za pohvalu, međutim, kad uzmemo u obzir da one sad iznose 60.000 konvertibilnih maraka, moramo se znači upitati kako mi to planiramo, znači da razvijamo sport, znači i sportske aktivnosti na teritoriji naše općine. Kao načelnik ću se zalagati prvo kad je u pitanju sport, da svaka mjesna zajednica dobije sportski betonski teren, jer mladi trebaju da se bave sportom. A zato ću znači, aplicirati sa svojim timom na sve moguće adrese viših nivoa vlasti. Sportska dvorana, kada je u pitanju Bosanskoj Krupi, dobit ćemo, ako Bog da, uspostavljanje kontakta sa gospodinom Izbjegovićem, koji je znači, već našao donatore otprilike koji bi mogli da obezbijede sredstva za takav projekat. Ovdje treba reći da sportska dvorana u Bosanskoj Krupi nije prioritet, ona treba Bosanskoj Krupi, međutim mi trebamo biti realni i shvatiti koliki je naš budžet
znači da u okviru tog budžeta možemo obezbijediti u 4-godišnjem mandatu završetak određenih radova na sportskoj dvorani. Kada je pitanje kultura, ja kulturu gledam na svoj način. Kultura je nešto, znači, što se razvija od osnovne škole preko srednjeg i visokog obrazovanja. Čovjek, znači, osoba, znači, kroz... Evo, bit ću prilike da iskoristite 30 sekundi kasnije. Gospodin Hajrudin Halilović, izvolite. Evo, vidjeli se da u budžetu je planirano, odnosno dato je 60.000 maraka za sport u Bosanskoj Krupi. Aktualna administracija je izgubila na sudskim presudama, a kod svojih radnika koji rade inače uposlenici u administraciji aktualnog načelnika oko 300.000 maraka. Ako go znate, još za 50.000 maraka je dato poticaj za poljoprivrednike. Dakle, više aktualna administracija izgubila sudskih procesa od vlastitih radnika, nego što smo poticali sport i poljoprivredu zajedno i još puno što. S druge strane, ja sam na početku na uvodnom dijelu rekao da bi trebalo raditi sportsku dvoranu. Naravno, mi nismo završili ni gimnaziju u Bosanskoj Krupi i još puno projekata koji zapravo služe mladima i za sport. Vidjeli smo da nijedna osnovna škola nema igralište ili nije uopšte uređeno igralište, da određene osnovne škole nemaju postavljene ni stative za golove, da nemamo nijedno igralište gdje bi se igrala košarka. U Bosanskoj Krupi se igra odbojka u određenim školama, dakle mora se šetiti i tražiti posebna mjesta. Dakle, Bosanska Krupa traži ozbiljnu jednu reformu sportskih aktivnosti i mi zaista moramo poraditi na tome da naši mladi pokažu da šta znaju i šta mogu da urade i time moramo im dati dakle, šansu da rade, odnosno da se više pokazuju. Hvala. Gospodin Armin Halitović. Pa u ovom proteklom mandatu kultura je velika vraćena u općini Bosanska Krupa. Održavan je veliki broj kulturnih dešavanja, Nova godina je vraćena u Bosansku Krupu, održavamo Večer Serdaha, bajramske koncerte, niz, pogotovo ljeti, kulturnih dešavanja se dešava. Imamo festival folklora u Bosanskoj Otoci, imamo smotru folklora u Bosanskoj Krupi, smotru horova u Bosanskoj Krupi, kulturno-umjetnička društva na području cijele općine Bosanska Krupa su iz budžeta općine podržano kao nikada do sada i mi smo na neki način i partneri. Također smo podržavali manifestacije osnovnih škola i u narednom periodu ćemo nastaviti s tim da za Bosansku Krupu danas možemo reći da je Bosanska Krupa grad malih sajmova. Dakle, kroz te jedne male sajmske manifestacije mi promovišemo Bosansku Krupu i naše vrijednosti. Što se tiče sporta, dakle, infrastruktura, sportska infrastruktura je na prvom mjestu i to je nešto kao baza, jer bez toga nema pravog i kvalitetnog razvoja sporta i mi smo u proteklom periodu zaista uložili dosta sredstava. Izgradili smo sportsko-rekreativni centar Bare, stadion napravljen divan, sada se radi i priprema se prateći objekat, također su vršeni radovi na sportsko-rekreativnom centru ADA kroz saniranje slučajnica i željezničara i bratstva. Teniski teren u Šujnovcu imamo, također se priprema i teren za teniski teren na sportsko-rekreativnom centru ADE. Gospođa Dubravka Bratić. A što se tiče sporta i kulture, to osposobili smo taj dom kulture gore u parku i ja mislim da je dosta neiskorišten, bez obzira na sve ove nabrojene aktivnosti. Najviše iskorišten u tim predizbornim kampanjama za predstavljanje razne stranke. Ja moram priznati da mi imamo, i čudi me zašto nikad ne iskoristimo, blizinu Bihaća i Bihačko ljeto gdje gostuju glumci sa predstavama i da ne zamolimo nekog da dođe kod nas. Nažalost, nekako je dosta, nije prisutno zanimanje ljudi za te aktivnosti, pa je teško privući populaciji. A što se tiče sporta, moram iskreno priznati da sam ja nedavno primila ljude koji traže donaciju jer je neobećan od strane općinskih organa, pa nisu ništa dobili, pa eto i taj nogomet. Kažem, iskustvo je moje da se često to sve svede na roditeljsko financiranje. Mi imamo puno talenata u Krupi Bosanskoj, ali nemamo uvjeta. I mislim da Krupa nije spremna za jednu sportsku dvoranu, da je to malo preveliki zalogaj, ali osposobiti ove školske dvorane, urediti te, moram priznati da doslovno miris urina ujeda za oči, jer mi sin ide na nogomet, čer mi jedno vrijeme pjevala i svirala nešto malo u Domu kulture.
Tako da sam bila prisutna i mene čudi da su naša djeca uopće zdrava. Ne damo se ta škola i ja nisam... Evo 30 sekundi dodatnih za da li dopunu ili repliku. Izvolite, gospodine Sulejmanović. Evo ovo sve što je znači nabrao aktualni načelnik, ja se slažem znači, da mi trebamo kulturne manifestacije održavati u Bosanskoj Krupi, da me netko pogrešno shvatio. Međutim, moramo biti znači, realni i kad vršimo znači, organizaciju ovih manifestacija. Moramo biti svjesni toga da se vršimo utrošak velikog dijela sredstava znači, iz općinskog budžeta kada su te manifestacije u pitanju. Ja imam, znači, nadopunutio, imam prijedlog za Bosansku Krupu. Mi moramo kulturu razvijati u Bosanskoj Krupi. Imam prijedlog da se u Bosanskoj Krupi i ako Bog da, znači za svog mandata da formiramo amatersko pozorište gdje će naša djeca i naši pedagozi moći da ispolje svoj... I još neko za 30 sekundi, replike, eventualno dopune u ovom prvom krugu, recite gospoda. Dakle, stao sam kod, također imamo plan za sportsku i gimnastičku aktivnost po završetku zgrade gimnazije ćemo raditi jedan multifunkcionalni prostor gdje će se moći održavati nogometna takmičenja i smotre folklora i predstave, ljetna kina. Također smo već pripremili pola sredstava za sportsku dvoranu, redovno su izdvajanje u budžetu za sport, također podržavamo sportske manifestacije. Evo samo da kažem da u mom mandatu... Evo želite li odmah iskoristiti još svojih sljedećih 30 sekundi? Onda završite rečenice. Gospodine Halilović. Što se tiče izrade ovih sportskih objekata u području Ada, možemo reći da nijedan stadion u suštini ne zadovoljava osnovne kriterije, a mi već pravimo naredni stadion za koje se pouzdano dakle, zna da investitor jeste opština Bosanska Krupa, a sve ostalo je mutno i nepoznato. Hvala. Gospođo Bratić, imate li vi potrebu ovom prvom krugu? Imam potrebu za reći za sportsko. Mislim da veliki gradovi nemaju snage održavati velika sportska arene i šta ja znam. Evo nedavno je Rijeka ima problema jer se, na primjer, za vrijeme rukometnog prvenstva se napravila ta velika dvorana, ali to treba održavati, to treba puniti, ali nisam baš sigurna da Krupa ima još uvijek te kapacitete da bi to mogla. Tako da mislim da je to malo preveliki zalogaj i da se malo tu baca prašine u oči ljudima. I dugo se već priča o tome, a nismo. Drugi krug, 30 sekundi, replika. Je li ima neko potrebu? Hvala. Evo, s ovim smo iscrpili naše planirano pitanje, odnosno tematske oblasti. Imate još dodatnu minutu za završnu riječ. Evo, krenut ćemo redoslijedom s početka emisije, dakle, gospodin Izet Sulejmanović, Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine. Ja bi prije svega znači, da obavijestim sve aktiviste Stranke demokratske akcije, odnosno sve građane općine Bosanska Krupa. U zadnje vrijeme se spominje da o mojem povlačenju znači, iz predizborne kampanje. Dragi moji Krupljani, Izet Sulejmanović se ne povlači iz predizborne kampanje. Izet Sulejmanović hrabro ide znači 7. oktobra u konačni obračun i ne trebate znači da podležete pojedinim dezinformacijama i neistinama koje dolaze od Stranke demokratske aktivnosti gdje se putem SMS poruka upućuju informacije da se ja povlačim. To je neistina, to je laž i to neka bude znači na oprez onima koji to rade. Poručio bi još jedno. 7. oktobra, dragi moji Krupljani, dragi moji građani općine Bosanska Krupa, izaberite i glasajte za realnu politiku. Politiku malog i srednjeg poduzetništva. Politiku transparentnosti općinskog organa uprave. Glasajte za vaš siguran izbor. Glasajte za vašeg Izeta Sulejmanovića. Gospodin Hajrudin Halilović, Stranka demokratske aktivnosti. Dragi građani opštine Bosanska Krupa, vi koji izlazite na izborima imate 18 godina, dakle ste punoljetni. Odgovori se za ono što zaokružujete i birate načelnika sebi. Dakle, birate provjerene, ozbiljne, poštene, dokazane, oni koji sa vama rade i koji su rješavali vaše životne i zdravstvene probleme 14 i više godina i oni koji će rješavati isto tako uspješno i vaše životne probleme ekonomskog tipa i zdravstvenog u naredne 4 godine. Glasajte po svom izboru i po svojoj savjesti.
Hvala. Gospodin Armin Halitović, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Ja želim da uputim za kraj poruku svojim sugrađankama i sugrađanima, građanima općine Bosanska Krupa, dakle da sve optužbe koje su večeras izašle na moj račun mogu da dođu u općinu Bosanska Krupa da ih provjere, a njima poručujem 7. oktobar se približava i lokalni izbori su isuviše važni, da ih se olako shvatilo i zato treba da biraju one kandidate za koje vjeruju da imaju viziju, znanje i da su dokazano uspješni. Ja sam u proteklom periodu predstavio dio plana 4+4 kojim mislim realizirati u narednom mandatu. Vjerujem da će građani općine Bosanska Krupa prepoznati. Ja bih zamolio i svoje konkurente da i oni u narednom periodu ovako kao što sam ja pokažu svoj plan, da vidimo šta ćete uraditi u narednom periodu, pa da se ti planovi ukrste i da se vidi koji je najbolji plan i tako i građani da glasuju. Dragi građani općine Bosanska Krupa, birajte provjereno, birajte Armina Halitovića, birajte SDP jer samo tako Bosanska Krupa ide naprijed. Hvala. I gospođa Dubravka Bratić, Savez za bolju budućnost. Eto, ja bih se obratila svim građanima općine Bosanska Krupa i rekla bi im da ipak trebaju izaći na izbore i da trebaju praktikovati svoje demokratska prava. Zato smo se borili, to smo htjeli i da nema opravdanja za ljude koji ne izađu i smatraju se neodgovorni za dato stanje. Jer sam se ja često puta susretala s ljudima koji kažu eto ja nisam glasao za toga i toga, dakle ne osjećam se kriv. Ali jeste, jer neglasanje, svoje neglasanje, nebiranje drugog kandidata omogućujete tom kandidatu da pobjeđuje. Ja mogu obećati jedan iskren, korektan i pošten odnos prema svim građanima općine Bosanska Krupa. Ne patim od kompleksa umišljenosti, ne mora mi se niko dodvoravati, ni umiljavati, niti me hvaliti na velika usta. Ja mislim da nije ni potrebno se hvaliti, ja se ne hvalim nikad sa svojim radom. Ja ne iziđem kući pa sad pričam kako sam napravila toliko, ne znam, plombi i šta ja znam. Nego moj rad govori sam za sebe. Prema tome, spremna sam preuzeti Završite rečenicu. Spremna sam biti vaš načelnik svih građana općine Bosanska Krupa. Evo meni još jedino preostaje da vam se zahvalim na učešću u našoj večerašnjoj televizijskoj debati. Sutra će vam se, poštovani gledalci, predstaviti kandidati za načelnika općine Velika Kladuša. To su gospodin Boris Horvat, Kladuška stranka privrednog prosperiteta, gospodin Admir Mulalić, Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, gospodin Husnija Kudić, stranka Demokratske akcije, gospodin Sinan Kuskić, Savez za bolju budućnost, gospodin Renato Đogić, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i gospodin Edin Behrić, nezavisni kandidat. Emisija na programu kao i sve ostale od 20 sati i 5 minuta. Još jednom hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.